suatu epi kerja di ketahui kalau ba suatu hakini ki jinya inti jungi apa kajingker ka bede kajingkersan ka jungi ya iba sun mah kalau kandidat nak parti UDP ban haju kepuat ngalapat ruhi la dia kum publis katri jong ka UDP mau sam circle apa kajingan lam jong Pak Sun kum presiden ban hak itu kepuat he nyilai betul ni kam bijam ada bede ba UDP ban ngisutu lagi di kendiat hi ai kada ba pelong yang ba ngan mino nak UDP ban penyesok nak dia bat iba HM sebelang kanong rim hi ke baskem hi ke bangadon hi dia kalong ba kadau hi kalong bet ba kadeng ngi ba ngisutu ba kajinglong jong UDP hi langi akren hapo ka konstitusi ke jongi hi lading ni akren lading khme pet ya katika them langi akren ek oblan ke jongi isu bakal biang polat hari lading akren ban ko ya katika them ke jongi si bodar isu ri hor kata hi kanong rim ba impo si bat ni suatu hi ngim tan dau hi ke UDP hari ke jengmi ke jongi ke mi be ke jeng kulut bat ni pen pau ru api ke pres ba ka kanong rim hi kalong bet bang suatu hi ba nginum la banyak sai lading nang don hak parti UDP bat de tan kata hi sa stisha bodar ngade balang nak senang dengar hak election buladep malalong nomorsan barada jumpa kalantrui sa UDP ya din malaya identir kan padi ya ngasutu ya ka dor jong ka jingjit ikinom hikmat yang langsung kumban mino nadu ka buat pengantre ya adin mengilarem tang sularem dengan alami no anlikusan no iba jam sampiang kadau kolong ba bangiji dinum hikmat ngidi budget yo breu barong sisa unong hikmat ba sisa jungi buat pe ya ka son jungi ya ka son jungi buat pe ya ka roi ka par jungi kamtam ngi sabodar yo bon kilong kinorep badu tengi don kambat kentiu ya kadep kadep ya kai ka ba kapano nga bangan bon no iba jam sampiang kolong din balala ya pen kelamaret ya wai ayau sensar mentah ayau laterpat sumerit te kine ki marep mentah kil tuibun ki jarap ndak yang jok sokar te hakane ka session kula de bune march tinggal ada waru lomba ba isem sopliang kato kene ngi norep gila kerpani iben pen kerelam ayu par tawain nak kementapan itu no si upay ko wende ki marep dia kataru klam dak muslim tangah kana ka session ko baldep ko itri march lala ban pelong marep upay upay lolong marep akasere lembar ke bar ko kene lolong ke jikiman ko krauna tajungi nomor gi ki marep e khir bodar di shania upay lolong wen ki marep konsan baai ngi ke jingkersan ka ban pesan jadi kun ti balik school kum juro ikun kam jungi kum kinore